namamukele ka Madzenge YouTube channel amukela hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla hi ku izandla ziyagezana. Namuntlha ni mi tisela swilo swa kahle, swilo swa xiyimo xa le henhla tanihileswi ni mi byelaka leswaku channel leyi yi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla, yi mi tisela swilo swa unique, yi mi tisela swilo leswi nga voyameriki etlhelweni ro karhi, yi mi tisela swilo leswi mi nga ta pfuka mi nga swi twangi ka wun'wana munhu, yi mi tisela swilo swa proper ku hlaya ka kokwana Chauke swilo swa proper. So hi langutiseni la hi te hi langutisa hi vona Ben Mayengani a challenger Mr Post, and it's very difficult ku ri munhu wa ku fana na Ben Mayengani a challenger Mr Post hi ku vulavula leswaku date liya ya vo ti 20 something liya yi le kule kahle. Ben Mayengani i le ku ringeteka ku wisa Mr Post ka competition leyi a va ri na yona ya mahumeselo. Se laha u zama kombisa ku Beni mina ni nga Beni ni ready for ku hi challengeana and then hi ya hlangana hi va ka competition. Swa hi komba leswaku Beni the president is ready to challenge Mr Post and to fuck Shamboko or Mr Post is ready to fuck Shamboko. Mi swi tivaka leswaku Beni the president i munhu loyi hi minkarhi yo tala va hopanaka na Mr Post. Mr Post a ri ka December, Beni a va ri ka October if I'm not mistaken. So swi hi vuyisa laha ka ku Beni the president hi minkarhi yo tala loko va vona Mr Post va vona competition, Mr Post loko va vona Beni vona competition, ku it's a music strategic xa ku maketa, it's a marketing strategy leswiya swa ku i nge koti ku va i wina game without munhu un'wanyana loyi i va ku i ti susumetela kusuhi na yena leswaku a kota ku va ndlani vanhu va kota ku va focus na ku langutisa. But on top of sweswo hi ya vona swin'wana leswi nga hi hlamarisa swinene. Mr Post na yena i tikomba a ri ready swinene ku kombisa leswaku yena game leyi a nga ha ri na ku chuha kumbe ku ninginika leswaku game leyi i le ka yona ene i na vaseketeri vo hlaya swinene ku ringana ku a nga lwa tinyimpi letiwani. Mr Post i munhu loyi vhele a nga lwa tinyimpi leti kusuka khale a ri na Ben Mayengani va karhi va bifana. But on top of sweswo hi ya vona Oscar Makamu na Sol Makamu va ta va ri ka event yin'wanyana ya leyi nga ta va yi kha yi fambisiwa hi Gagashi. Leswi ni hlamarisaka i ku vanhu vo tala va lava ku swi teka personal, but this thing I think it's not personal, it's a marketing strategy as I have said ka lava vambirhi lava Beni and Mr Post, even Sol Makamu and Oscar Makamu, it's a marketing strategy. Why I'm saying it's a marketing strategy, va swi vonini swa va tirhela ka beef ya vona va ri two, loko lowun'wana a opposa lowun'wana a vuyi. Sweswiwani hi ta va hi langutise ku i opportunity cool because Beni and Mr Post va ta va va ri le hala ka vo October halaya. So i opportunity ka Sol Makamu ku a humesa hi December. Loko o humesa hi December Sol Makamu hi laha nga ta va a ri na chance ya ku va online music wa yena wu fika online wu focus-iwa because hi December mi ta tsundzuka ku ta ku ri hava munhu wa ku humesa hi mhaka ku a hi swi tivi, a hi se za hi twa nchumu ka sayiti ra Dr Joyce Rimani, but ka sayiti ra Mr Post and Beni va swi confirmile vona va ri two leswaku va lava ku ya ka competition sweswi. But mi ta tsundzuka leswaku without beef or without marketing strategy ya ti-beef, I don't think munhu un'wana a nga survive. Sweswi ta va hi langutisele album ya Sol Makamu, vo tala focus ya hina ku ta va ku ri ku langutisa ku i ya responda a ku yini ka Oscar Makamu, because mi ta tsundzuka leswaku Sol Makamu i munhu loyi ku nga khale a karhi a ti endlela swilo swa yena swa ti-jokes ta yena, ti-beef ta yena, kambe a nga bi direct but a ku ri indirect. But liya yi nga suka ka Oscar Makamu liya yi direct because yi vulavula na hi swivongo, ene swivongo leswi swimbirhi swa vanhu lava va nga tini kambe va ri vambirhi va ri va ka Makamu va ri vona ntsena. So on top of sweswo lexi xi vonaka nga ku ta va ku ri opportunity ku ri ka Sol Makamu leswaku vanhu va focus i mhaka ku loko o ya a humesa hi December a nga fositeli ku humesa, a tshika lava vambirhi lava va humesa sweswi and then a susumeta date ya yena ya hala ka vo November December ku fikela ku vanhu va kota ku ndla yini ku nyika chance ka album ya Oscar Makamu. Mara loko ni yi langutisa nga ku na michachaphansi laha, michachaphansi ya nga ku na michachaphansi, nga ku na swin'wana swi fambisiwaka hansi ka misava swi nga fambisiwi kahle. I think Oscar Makamu, Sol Makamu going forward
ku ta va ku ri marketing strategy ya vona ya kahle ku va va endla yini va tirhisa ti-beef leswaku va kota ku endla yini ku music wa vona wu va strong na vo va kota ku va strong ku ya mahlweni hi mhaka ku loko ku ri na beef swi endla ku hi focus-a hambi ku ri nghoma yin'we leyi nga ta fika hi beef yi endla ku hi kota ku focus-a ka vanhu valava vambirhi so sweswi va lava ku endla yini va lava ku endla ku game ya xigaza yi va emavokweni ya vona mi subscribe ka channel ya Madzenge the King loko ku ri ka mi nga se subscribe I'm back on the studio of WMCR. Thank you very much those who subscribe to my channel. My channel is growing.